Pesolo mai maunga luluina mea uma te tele le ngongolo le sami o te le fefe o tahuntai o elo atua le pule ilea le sami le fanua pesolo mai maunga luluina mea uma te tele le ngongolo le sami o te le fefe o tautai o elo atua le pule ilea le sami le fanua o te malosi ngalu e pea tatalo fina upea ua maulo ulo toia o elo atua olo umana o te mawhai ai mea uma pele funga mai le vine le mati le olive fa umatia le la fuma moe le fanua tu maulo ufia fia ia o ele mawhai ona sui alo una ia oe o te malosi ngalu e pea tatalo fina upea ua maulo ulo toia o elo atua olo umana o te mawhai ai mea uma olo so i fua oe e ufi ufi mai olo so i fua oe e ufi ufi mai olo so i fua oe e ufi ufi mai olo so i fua oe e ufi ufi mai o te malosi ngalu e pea tatalo fina upea ua maulo ulo toia o elo atua olo umana o te mawhai ai mea uma olo umana o te mawhai ai mea uma olo umana o te mawhai ai mea uma
Yo ele tolo mātou te mā, o lo mana mātou te mawhai ai mea uma, pe solo mai maunga luluina mea uma, pe le funga mai le vinge, le mati le olive, pe le aifo i se manu le lafu. E le mawhai lavo na sui o lo mātou oli, ma lo mātou wha tua ia te oe lo mātou o tua awa na e whetalai o oe lo mātou leo mā moe. E le eise mea mātou te mātitiwa hai, e te tai te i mātou le mea lo iei le vau mua. O laula au molo to e wha mawhanwhana inai i mātou, e ui fo ino mātou sa vari le vanu le ato le oti. E mātou te le fefe se mea tasi, awa o loo soifua o Iova, e ufi mai. Wha manuia le mātou awa o ngare nei e fiafi tu ina ato mātou tangata o lau whanau, le anganga o le poto ma le malama ia te i lātou te tala o lātou loto, si e whau ui lau upu, ia e wha piona e wha tasi mai lo nei tangata wha tau waa, e wha o ngā ino se ipu le nei e fiafi, e wha pio o na o ina lau upu te talo ia te oita ma ia o lo wanganga na tia le tangata wha piona whanga ino mātou tangata ia tupu le poto ia fia mai ai la o fio ono le vi inga ia fo ipe ia te oilo mātou tua molo mātou a li imolo mātou whaolo Yesu Keriso wala tuai le mātou te talo ma le mātou polo kalame neo le asa unia ono suafo o Yesu amene ma amene. Ia, o te whaatalo whaatu i le pa ia man mamalu su tātou watunu. So se tafa lavo le laulangi o lo whaapeona e mafuta mai ai. Whaatalo whaatu ai, a whele whaatu ai a whea ia le ploka la minei o Kevin Uluiva. Lo nei ngoa o te whaatalo whaatu ai a te oi. Welcome to Kevin Life Ministry. O se tasi o ploka la me o lo whaapeona o tu ina atu so soani fo i sa vari faata si manisi o te lo o te le nisi o pa ia male malu le tunu so o se tafo le lalo langi wale moni ava noa o te tonu tapua inga ia pe mo fo se ava noa e fe so o ta ia i le upo le atua ia o whaonga ina ia le nei fo i platform o umana saunia e lo tato o tua Facebook o mea le uma e mai le atua ia le ala i le Facebook nei ia o whaonga ina faata si fo i martele o una le atua ia e la unga ina i le upo le atua peitai ua e fo ise vaenga o tu ina le tu i loto e ala le ile to tele nisio i la to sa fa piona so ta mai ia awale tu langa oni face o se a onga i lunga le Facebook ina e mafai ona to ia o ina le fiong pa ia le tu e me se fo ni kite lines ina e fa piona so soani te i la to e ala ia la to su enga wa telo taimi ia fa ala ina lo wanga ai te tango tu pa ia ino e kau confuse fo i le we te le lopo fel tu se te amata mai ia e fa fo ina study tu pa ia ai fa fo i on so tai o le ngana o le yeo seisi e fiso soani ya te oe faasino tu ya te oe le mele ile maulea o le mele ile maulea io ele o ato atoa ya peitai o la yei fa ya ongor tu spa ia o lo i foi perfetta o lo i foi fa ya onga o le mamoi e to fala tangata malana me alofa ia o le nei foi la fiafi o te tono la fa tiro ina se o onga ia pela o le vai solo na lua le nei o tato Bible study online o po aso lua ma po aso lulu o le afa tato Bible study mo la to foi tato sanga mai lunga tato YouTube o le te recording ia le tu lango tato o onga na uploading o tato YouTube ma o le fiafi foi nei malama tao o le upload le tele o tato o onga o lo i lunga ole au tato Facebook ole upload i lunga YouTube o lo o ile Kevin Life Ministry o le ngoa lava le tau tu i lunga tato Facebook Kevin Life Ministry o le no fo na o tato YouTube channel fa piona e alu ia pe a fa nga lunga TV mo to telo ni so a inga lo fa piona fa tau sanga mai ni si o so lo meli mai ma ni si fo a inga fa nga la YouTube ia o le tātou plokalame o nei fiafi o le toi so ino o le tātou plokalame pe ono utala noa ai i le vai aso na se ima vai atu nei oile aso lua le sa utala noa ai i vai ngai tolu vai ngai tolu o le tangata o oio le anganga e fai lo ma fau po le loto e te nofo i tutono le tino amene ia o le nei la aso o le foi la utala noa la i le o le apatino la utala noa i le vai ngai nei fai ui ai ia ia le vaenga le o le whaavai soi singa o kusolo o mana whaile whaavai ai pe o le whalawa vo le alo ka vakulo mare paka le whaapaka i rolunga kua maanga i ala i or kako i le al tatu wo le step by step vo le mana ia la nea fiafi le no tala noa i lo wanganga no tala noa fo i la i lo mafofau
ia malotino nai lunga tato a onga episode 1 le a fai to fia sia nai lunga tato Facebook so o mai la i tato a onga nei ia fai le e a fia te nei ia ma e lau api o lau peni fa maulalo tato maul tu spaia ne masani lava ia e loa o lai tonu tu spaia awane e tonu ino o fai atu ai ai e tonu ono lai tonu tu spaia o le isi fo i tu o te to fa yatu ya tato fa longo yo tato malama ya awoni fa longo ni yo tato finau pe no fa yatu na ya o onga tato nunga na to tato tonwai a fa ole o to fa ai me o tu na tunga ton tu spaia to tangola o to siaki le mena tato tonwai pe sa o le mena tato tonwai ma le fion pa ia le tua amen so le fefila ne ole o tala no ai e lua va ngala o tano le fefila nei ole anganga pa ia ona tatau matala fiangai ono tato i loa le anganga pa ia o le anganga pa ia la le la utala noa i le fiafile nei ma le anganga i to tonu o lo wanganga le anganga pa ia i to tonu o lo wanganga o le anganga pa ia i to tonu o lo wanganga pia no fa yatu a ona talia le tangata Yesu wa ia talia le anganga o le tua wa sau le anganga o le tua sau to tonu o lo wanganga fa na fo wina i lo wanganga wa alu ese lo wanganga wa ti lo tino alu ese le anganga o le tua mai lo wanganga wa ti lo wanganga so o le oti faaleagaga la lenā o le ti apolo o lai oti faaleagaga o oe la o nau e fanau fouina o italia Iesu e vea mali'i mafaaola sauloi i le agaga o Iesu i totonu iā te oe o lailolo agaga o lala e pepe le agaga so se agaga e fanau mai e pepe e te taula ona tupu o mata upula nei e mafua no mata tu fo i le agaga pa ia ono le agaga pa ia e le ai se mafaina faamatalaina le tusi pa ia e o ia Kevin e o fo i se tangata poto so o se faife au po ai lava e le ai se mafaina malamalama le tusi pa ia e au noa ma le agaga pa ia na o le agaga pa ia e malamalama le tusi pa ia ono ia na tusi le tusi pa ia e le malamalama i la sesi e te tau fo i la ona introduce le ile anganga pa ia ia te tatou o ai le anganga pa ia o ia tatou loa mai le anganga pa ia mai tonu le fionga pa ia le atua ona e toa tele nisi e la to te fai mai o le anganga pa ia o le mananga lue fa mai o le it e le se it la fa mai le tusi pa ia when he comes he which mean he's o le person o le tangata fa mai when he comes he will help you. So for me fala ia sau e ao. Fa o le laulau o le it ele mafaina o me le laulau ia te oe. Pe o me se la au po se me fo le se hola. O le anganga pa ia la ele o se it ele o se mananga lue. Ele na o se mananga lue o le tangata. O ia o le tangata o ia foi o le anganga o le atali. So le la tatou pe no fai atu o le vahenga o te fiata no le fiafile nei o le anganga o le atali i to tonu ia te o le anganga o le atua ma le anganga pa ia o te fia o mai fata o to le foi mai fata o te lua se fulu fai upe lua fitu fa maulalo foi mai o le mafau fau o le tangata o le la mepa lea a Jehova o lo osu e su e mea uma i to tonu o le loto okay. O le upu le mafau le fa'ali liu mai i o lai fa'ali liu e to ina sa moi le upu mafau o le upu te sata tauna iai o le anganga ona ta utango su e lunga ona o le pe la le vatua fa'peritania for mai fa'peritania the spirit of a man is the lamb of the Lord searching all the inner depth of his heart. Il mana ia le amplified version ai lalo pito i lalo foi mai the spirit of a man, that factor in human personality which proceeds immediately from God, is the lamb of the Lord searching all his innermost parts. Peno utala noa atu mua tatou part 1 o lo wanganga o le vaenga le feso o ta ia ile atua le lai foi mai i o foi mai o lo wanganga o le la mepa le ale atua sa ule atua tala e sa ule atua so tai o le la mepa lana e mafai ona fa malama o mai to tonu o lo tangata atoa so it's all from your spirit. O saula le nganga o le atua i lo wanganga la sau ona fa malama famile o mea lilo uma i to tonu lo loto e lo uma le nganga pa ia e o uma le malama o le nganga pa ia pe ha ona fa fo wina oi lo no wina e te tau ona tupu oi te tau ona e loa le la tatu wo e afo e tala noa e wa lo ye le nganga o le atua tonu ya to oi ai te mana o fa matala mua o ai le nganga pa ia o le afo ilana misiona o le afo ilana
ia po le a fo ile ta o le ye le nganga pa ia te oi amen so o le fia nei o le au tango e walk through o ona fo mai tala tu pa ia o fa na wa le tua e ta ia ila to ele nganga o le tua ro mai malu fo upos fuma fa fo mai o fa na wa le tua e ta ia ele nganga o le tua e ta ila o ma o ele nganga o le tua pa fe o le tali o le tua ele ta ia o se tangata ele ta ia o se failaunga pe ta ia o Kevin o tu so o tangata na o me fe so ani lo fainga malanga a o le nganga pa ia na tonu ya te oi o ia na ya o ia fa tonu ya te oi e tala no atu la o ile fiong pa ia le tua a o tonu lo loto o na nga lu ile nganga pa ia na ya o ma o ile nganga pa ia ya te oi o le nganga pa ia la fa ya onga ele o Kevin fa ya onga wana o le veso a o le nganga pa ia o le fa ya onga mo itato uma amene so o te fia alula o te toe fia au mai le ia le atoanga o le mataha upu le whaatitau i le anganga pa ia. Ina i eiso tātou malamalama anga ono o le tāhua ia le mawhaina alu loa le tātou plokalami. Pea ele i loa le anganga pa ia. Le lala utala noa i la fiafi nei i mataha upu mo o avatua fo i mau le tusi pa ia. E whaasino to ia te oi. Whetalainga lea Yesu, Ioannes fulmal wha. Ioannes fulmal wha non fo upu sumale ono sumale fitu. Subalorum sumurhitu fo mai o te whai atu fo i le tamā o na fo hai mai ai lea ia te outou le tasi fesoa soani ina ia tu mau pea o ia te outou e whaavavau fo melo wha usuru fitu o le anganga lea e tupu mai ai le upumoni e le mawhai e le lalolangi ona talia o ia a wā ua lewa aia o ia ua lei loa foi o ia a o outou i loa o ia a wā e tu mau pea ia te ia e tu mau pea ia te outou e iai foi o ia i to tonu ia te outou amene a wane e misier fai unga tātou prokalame o te mana o te mau ono le tā hua o le mea nala iuna saulengang pa ia e vali e tuar tātou wata lea a lavar tātou te mi tātou te ho o le tusia whaalinga i le mafua anga nala ina saulengang pa ia e ta pena o e ta pena o le anganga pa ia la o ia leo le isi persona o le atua e te maua fo i kenese mua fai upu mua o le tusi pa ia fo mai sai i le amatanga na fai ai e le atua la langi melena pongisala o langi wo whengao yo ia i fo i le anganga o le atua o la sa ia i le anganga o le atua i le amatanga la le tusi pa ia amene ia o tātou plokalame la na ile amatanga lava la o le tulanga lea tusa la o le anganga pa ia la tato ho mua le tusi lea haleluya o le mua i le Ioane mua Ioane lo na mata upu e lima I think verse 7 fe upu e fitu nea fe mai a wae to a tolu o e moli mau i le langi o le tamā ma le lōkou a toa ma le anganga pa ia o i lātou nei foi e to a tolu e to a tasi lava ia tu se e tolu i le langi o le tamā o le lōkou po le upu ma le anganga pa ia e to a tolu a tasi lava o le atua la na le atua le tamā le atua le alu le atua le anganga pa ia so o le atua o le anganga pa ia la te tango e fai mua tu ale fa vai o le anganga pa ia o le anganga pa ia e tasi le anganga pa ia ai fitu o na anganga one Holy Spirit pa seven Spirit so le la walu nei o te tango e avatu uma mau tu pa ia lai au mai ai so one Holy Spirit seven Spirit e fitu anganga o le atua lai ta u te tono o lana fionga ai te mana mua o te alu e au mai mua i te tonu lava le tusi lea Iohane le tusi lea Iohane o lona mata upu lea a sulfa ena tatou iai fai upa sifulma le ono te mana o te fia au mai alfa au tanga mai lea foi Lo tanga mai fa Britania. For mai le amplified version. And I will ask the Father, and He will give you another Comforter, Counselor,
helper, intercessor, advocate, strengthener, and standby, that he may remain with you forever. Okay, o tu tonu ole fai upu le ole foi au mai ele mission na le nganga pa yo pola e ta uma ye tu tonu i le nganga pa yo na au mai uma ya ole winga comforter le upu le fa liu mai comforter o to winga uma ye le ta uma I for mai, and I will ask the Father and he will give you another comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, and standby. So o le nganga pa ia la o ia o le tātou fesoasoani sili o ia fo e whaamawhanawhana ia te tātou e iei le ngā luenga na sau o le nganga pa ia I tutono le laulangi nei na sau e whaatau nu na sau la le nganga pa ia o le nganga leo o le atua o le na whetalainga lea Yesu fo mei awina mai le nganga pa ia ai na whaatau nu uina la le fo le whetalainga lea Yesu I tutono le tusia ngā luenga lo na mata upu mua foi upu valu la utango e fai tau tu fai upe valu lea. Oh, sorry. Tu sia ngā ruenga, sorry guys. O tu sia ngā ruenga, o lona mata upu mua, fai upe valu. Fai mai, ai maua e o tau le mana pe a fio I fo le nganga pa ia I lunga ia te o tau. E fai fo I o tau mamoli mau ia te au Yerusalema ma Yuta ia umalava ma Samaria. E o lava I tulu inga o le lalo langi. Tu se sau le nganga pa ia I le lalo langi. Fato a e maua le nganga pa ia fo mai le fato a e maua le mana. E le mawhai e kevena la unga tu au noa ma le nganga pa ia e fai fuala e pe ia e maki. E le mawhai fo ona ia tonu se lotu pe tapua ia le isia nganga pa ia fai fuai pe na lotu. Te ale isia nganga pa ia. E ta tauna ia le nganga pa ia. Ono le nganga pa ia, o le nganga o le atali, ale ila le nganga pa ia le isia hola. Fa mai le tala Yesu o upu o te tau tala tuai nei o a nganga. O la tau fo I o le ola. For me, the words that I speak to you, they are spirit and also life. They are life. O le upu la le atua, o anganga upu, tu sa e fai tau tu spa ia, that's a spirit. Le fa meritala Yesu o au feta lainga o anganga. E latu la le upu le atua, o le fa atu muina ile o Peno ta ua, fa meritala tu spa ia, peno fai atu o le anganga o le atua, e tasi le anganga pa ia, ai fitu anganga o le atua. A mene si tatou e maia fai upu tu spa ia o le ta ua ai. Te mau e lumo le faalinga. Faatolu na ta ua faalinga e tolu fai upu ia fai upu mua fai mai ia tusi fo I le angelu le ekalesia I Sarataisa o mea nei ua fai mai ai le ua iai anganga e to a fitu o le atua ma fitu e fitu ua ou iloa au ngā ruenga ua ia te oele ingoa ua e ola a ua e oti o lai ta ua tutonu nā iai lai fai mai o le o ia le angelo le ekalesi sa taiso o mea nei ua fai mai iai le ua iai anganga e fia anganga e to a fitu o le atua e tasi le anganga pa ia a e to a fitu anganga e tutonu pei o le fua o le anganga mantua fo le fua o le anganga e tasi le fua a e fitu ia fua la ta ua mai for mai but the fruit of the spirit ai ta umai e iva va enga la sa wai tu se pe o le apu we vai le apu o le apu e tasi le apu ai tele fatu lai tutonu faku pe mo faku e lima pe ono I tutonu le o le apu o le fua e tasi fa pe na fu la le fua o le nganga e tasi le fua o le nganga a la I mea na tutonu la tutonu uma le alofa e le lo si vale fua o le nganga la tutonu fa pe na fu la le nganga o le atua e tasi le nganga o le atua ai fitu o na nganga e fiula le mafau tangata e fitu unai e le mafain tatou malama I le tino se I kako o ia le nganga kako malama la ia but that's what the scripture says amen o le ala tatou o le si mata upu ina le faalinga te mo le faalinga e fa o lona mata foi upu e lima fai mai o mai foi wila ma fai tili ma leo mai le no foali o la me pa foi e fitu mumu I lumo le no foali o anganga ia e to a fitu o le atua fumi o anganga ia e to a fitu o le atua amen to a fitu anganga o le atua ai tasi ala nganga pa ia amen fai upu loa e tatou o le fai upu e ono fumai la ia o I luma fo no foali o le sami
tioata e pei o le maa tioata. Ua I to tonu le no whaali I ma ua li o no whaali o mea ola e to a whātu tumu mata I luma a toa matua. Tu sala o nai tā ua fo I tonu nā I whai upuna lena tātu tā ua na nei. Whai upuna e wha Okay, whai upu, mata upu e lima, sorry guys, mata upu e lima, whai upu e ono. Ia, nā fwoi tā ua I, le lola whai mai whai upu le ono. In mata upu le lima whaalinga whai mai, na oi loa whoi whaauta, ua tū mai le vāo le no whaali I ma mea ola e wha, e iona tua whoi le auto e ina, o le tamai maa moe e peise ina whasia. E fitu ona nifo, mo na mata e fitu, o a nganga ia e to a fitu o le atua, ua awina atu I le lalolangi uma. Fo mai o a nganga ia e fitu o le atua, ua awina atu I le lalolangi uma. Mana tua o tau le tusi lena fo mai le lingi folo na nganga le tusi a Yoelu, mta upu e lua, Yoelu fai upu e lua sifu ma le valu, na te mawai fo mai le tala le atua, e li lingi e tuwailo ua nganga I tangata. Amene. E te mo tonu o le tusi a Yoelu. Tato o mua e vai, te I vavai mua, o a nganga nei o le atua. Amene, tato o tusi a Isaia. Isaia, tua o le whenginga tuai. Amene. Tusi a Isaia o lona mata upu sifuru maratasi. Foi upu mua ma le lua. Foi mai la ia. O e tupu mai le la au I le pongai o Yese e tupu a e fo I le tā tupu I ona haa. Fa mai lo la I o foi upu e lua o I le te moea nganga e fitu o le atua. E a fio mau ia te I la tou, ia te ia lea nganga o Yehova, tasi, lea nganga o Yehova, o lea nganga o le poto, lua, ma le mafau tolu, o lea nganga o le whaatonunga, wha, ma le malosi, lima, ma le malama, ono, ma le matau ia Yehova, fitu. O a nganga la I o le atua. A nganga I e fitu o le atua, leile tangata. Leile tangata. Tu se tasi le nganga, a e fitu a nganga. Ta tutu e whaitau. E a fio mau ia te ia le nganga o Yehova, o le nganga le a e talia Yesu e fio tonu ia te oi, o lalau wha mau fawina fawmela ia, o le nganga o le poto, ma le mafau, ma le nganga o le whaatonunga, ma le malosi, ma le malama, ma le matau ia Yehova. Fawmelo tatu spa ia na tili au mai le nganga tatu te fefefe ai. Si, o le nganga la le, o le nganga te matau ia Yehova. Wai mawhaiuna e whaola ina, ai te le, ai makua e le makau ia Yehova. Ai ka ngoe whailanga sala e whaia se ai leise matau i leo ia te oi le nganga, o le matau ia Yehova. Men, e mawhaifuina e whaola ina, ai te le maua le poto. E te leo i loa le poto ai sea, ona fo i leo ia te oi le nganga o le poto. Amen. O le nganga o le atua, o le teimi la vete whanau fo wina, sa le nganga o le atua, o lo nganga. Le la tatou wo, ona e tatau, ona tatou wo, si tatou mua tu se kolose. Si tatou o mele winga o fai upu lea kolose. Ono I e te malama mai. O nei na awa o tu spa, o nei e whaavai le fiong pa ia le atua e a whaamauraro au mau. O nei tā uolo I loa o laito tonu le fiong pa ia le atua fai upu suma leiva, kolose tasi fai upu suma leiva fo mai. A wā ua fina ngalo le tama, mantua o Yesu sai lau langi fo mai. A wā ua fina ngalo le tama ia mau I tonu ia te ia le tumu a toa. Amen. Le tumu a toa ina ia whaale leia o ia o mea umalava ma ia, ina ia le leia te ia lava I le toto o lona sa tauro, o mea I le lalo langi a toa ma mea o I le langi. Tu sa la I le whenga inga tuwai, na tātou I loa na tu sia le tuspa ia I le whenga inga tuwai, na tu sia le anganga o le atua, a le whato a li lingi le anganga o le atua I le whenga inga fau, o aila le na tu sia le whenga inga tuwai. Amen. Na tu sia fo ele nganga o le atua. Ele I au maia uma pena li lingi a toa le nganga o le atua le whenga tuai wana o se vaenga. Wana o se avega, just a portion of the spirit. Pe
po se le nganga o le poto po le nganga o le faalinga la sa tu si al tu pa ia fing tuai la sai lungo ta vita sai lungo ai o le nganga la o le tu el fing tuai wana o se vai ngole tu ele iai a to le nganga o le tu ile taimi le nei na ta o faalinga fo mai wali lingi a to mai lo na nganga to fitu lo au mai uma la langi ona fai mai la io tu se kolosi o fina ngalo le tu ia lilingi uma tu mu a to ya Yesu o nganga uma la fitu le tu sa ya Yesu a to amen sa ya Yesu uma nganga ye fitu sa tumu o ia ile ato ino le tua tumu ato o le tua amen ele mafai ona e te fa nga ina le uputumu pe a faia o lai utu e utu fo ile ona wa lo la yo tumu o le mena te fa nga ina ile uputumu o Yesu la o tumu ato na ya te ia uma lava ile na o se tasi se nganga mena ia o Yesu o yo le perfeta o yo le faia onga o yo le fai o leo ma moe o yo o a fo o uma ia fo ia fai evangelia o mea uma ia te fai tau tu pa ia mea lo fai nei sa ia Yesu uma le ai se tangata olo se po tangata o le tua te mi nei o te lo ola lo langi o ia te ia uma mea lo fai po ia te ia uma tumu ato to le ato no la ia se vaenga ai le o ato to it's not fully developed man pe fa te inga pe o fa ya onga ia e matua ile leia fa onga ino tu spa ia ai ele le perfetta ele o perfetta ele lo fu la perfetta ai lo o tu spa ia o ese uma me alo fa ona foi o la develop ana ile area na o matua ile leia na ia fa ya onga ino tu spa ia fa pe na fu la perfetta matua ile leia prophesy ele lo fa ele lo o tu spa ia so sort of gift e tamu faila tangata alu e fai uma mea na fo ile tu so bole tamu fai e focus le me o vatu ile tu ia te ia au como fai faile mea uma fala ia wa nga o mea kama i mea fai ala winga la tala ona o Yesua ila langi sa ia ile tumu ato to o le tua o yo le perfetta fai evangelia fai a onga o le ma moi o ia uma o ia fo le tua amen awala ne awone ingalo ya te o ele me so nta upue kolose lua ta upue amen for mai awa o lo mau i tonu ya te ia le tumu uma lavo o le itu atua weilona tino wa tumu ato o Yesu nga ye uma nga ye to fito le tumu ato o lo wa fa ato ina foi o to ya te ia o le ulu ia o le isili uma lama ato ma fai pule e ma fuona ato tato ono le ulu o Yesu le lo la e ma fu ile tino o tato la wa tatau na tasi le ulu maletino tatau na tasi le ulu maletino le ala wo va tua le nga pa ia la e ese le tahua o le anganga pa ia malana misiona i le lalolangi. Ono le anganga pa ia e le atali tuar whenga tuai. Le lau tango e vali atu. Te mana ia te oe e te ia le leilo whaalongo i o le atali tuar whenga tuai ino ua o ire te va ai e le ata o le anganga pa ia. Male misiona le nganga pa ia la tatou fai tau le tusina kene se luas fun mal fa o le taimi leo le maliu upper amo ai le fias le la awina le au no le au na te mana o te o te ma fau le au na o le au na le la atuli o le au na le na o le la atuli a le su e mai se a va ale atali okay o le tuli le au na le e a le su e mai se a va alo na atali isa ako o le talala na le la tatou fai tau fa mai o to ina lava Abrahamo te leo na tau sanga o fa manuia fo Jehova ya Abrahamo i mea uma o na fai atu leo Abrahamo i lana au na o le to ina o le ainga sa pule i ana mea uma se i sulu mai ia lo lima i lalo o lo alo i vai ma ia e tauto mai ia te au ia Jehova o le atu o le langi ma le atu o le lalo langi e te le au mai se a va o lo watali i fafine o kanana o le nuu o te nofo ai nei ia e al watu i lo nuu ma lo ainga ma e au mai ai se a va ma lo watali o Jakopo o na tali mai leo le au na ia te ia pe a fai le ma fai le fafine
ona mao mai i le nuu nei, ma te matua o watu ea malo watali i le nuu na e sauai. Ona whai atu leo Abrahamo ia te ia oe nei e ave lava lo watali i lea mea. O Yehova o le atua o le langi o le na au mai a hau mai le ainga o lo utama ma le nuu o lo ainga o le na whetalai mai fo i a te au ma na tauto mai i a te au na whaapea mai o te foa ina le nei lava nuu ma lo whanau ma la whanau e au ina atu e ia lava o lana angelu e mua i a te oe e te au mai fo i se hawa mo lo watali ai lea mea. O leo wa awina le au auna e alu i o le ainga o Abrahamo man tu Abrahamo na tu ua lona nuu ai sau walu lea i le alau i kanana tango lola i mo ila tu le lor tala tango lola i o Abrahamo la mali o Abrahamo isa akor taman folfolanga o le la atuli le au auna e alu i o i lona ainga i le uso Abrahamo e alu i su e mese hava isa ako o le au auna lea e tele na ele i loa i tutonu e PF e afo e le ta ua i tutonu o le tala i le whaamatala ino le tala ai o le ata le nao le nganga pa ia le la ualu ne to e whaitau umatua la tatu oto atu pa ia e mai tau wina o le au auna o ia o le ata leo le nganga pa ia i le whenga tuwai whamait whai upu se fulu o na ave leo le au auna o ka mela e se fulu ai ka mela o lona matai, walu fo o ia ma mea lelei a lona matai, ia maua i tau e to e upu nei tau atu ai ka mela o lona matai, walu fo o ia ma mea lelei a lona matai i lona lima, ua tu lai fo o ia, ma alu watu i me posato mia, i le ai o nā koni, o i o nā kori, o mea alofa po o mea lelei ale matai, na tuu i le au auna. Okay? O le anganga pa ia o la ia te ia mea alofa mai le tamai le langi. Amene mole e kalesia. O la ia i i le anganga pa ia. Amene. Ato mai lo la ia ua. O ma le whai fa skipi whai upusu fa mai. Ia wha apea o na whai atu so watu lo la ia le la ua tatalo. Ia wha pupu tala ua tatalo na ile au na ile atua. O le tatalo le la au na ile atua. Ile mea tatau o na tupu ina ia maua le ava ai foi. Su engo le avai fo ya po le ekalesia lo te faita wa tu tala le atango o e picture le ekalesia wa le atale le ekalesia fo mai ia fa pe foi o le teine o te fa pe atu iai se e tu ui fo lau kate so winuai ona fa pe mai le o le tatalo ia le au na ile atu o lana tatalo le ile atua foi mai ia fa apea ona fai o le teine o te fa apea atu iai se e tu uifo lau kate so winuae ona fa apea mai lea o ia ina inuia o te fa inu fo ia ukamela o le teine lea ua outo fia ma lau au no isa ako o te iloa fo i lea mea ua e alofa mai i lo umatai fai upus fulu lima fa auta fo i ele i atu lana upu a ua sau Rebeka o le afa fine o Petueli, le tamatane lea a Meleka, le a va a Nakori, o le uso Abrahamo sailona ua lana kate. O le teine matua la le leilava, o le taupou e le iloa e ia tane, ua aluifo o ia i le vai, ua utu wai lana kate matoe aluai. O le mana ia i o le fafine lea sa feiloa i mai o le ava o le fine le Rebeka na sau i le vai eli na maua i le ava i sa ako le vai eli na sua i fo o le vai eli fo ina fetau iai Jakopo mai foi ma Rachel to olua Jakopo ma tua foi Mose na feiloa i foi malona to olua i lunga o le vai eli ma tua foi Yesu ma fafine i lunga o le vai eli e ese la le ta o le vai e le se to lua Yesu le fine na i fa pese sino o i ftau im to lua o la na lu na Yesu on o le ngaluenga le fa fine e o ile vai eli o i foila e ma fuona fa o i tono tu maleanga Paulo le taimi fa to alu ese mai le tamatene mai o iron tama o le taimi sa o le vai eli o inaloa e tele no i tupulanga o le nu fa kali nga kengi o le vai eli
E pi o ngā whako a mō sea wangoa sa ure kinge au ngō malaka ma, ore kimi sauru vai eli, mea nai ara ina wheloha i nā le vai eli, e tā uara le vai eli, ono o Yesu, na latu le vai eli whaaleanganga, nofo i lunga le vai eli whaatino, e watu nā le whawhine utu vai, latu o lai utu vai le vai whaatino, alafu e nofo le vai whaaleanganga i lunga. O Yesu o le vai eli tonu le fiong pa ia le atua, latu lai fuma Yesu o le vai o te vatua te le to e fiainu. Amen. Fuma o le inu ma le vai le vai whaatino lea. E koe fiainu o ia. O le vai o tutu ina atu. E le to e fiainu. O ai, le anganga pa ia. Ai te oe le anganga pa ia. E te le to e ngā lala. Amen. Pe a o na whaatumu o e le anganga pa ia. Ma le Yesu o le vai o tutu ina atu. E le to e fiainu lava sisi. Le anganga le nofo mai tātou. O le au nā la le sau. Le alau whilo hai nei lunga i lunga le vai sau ro Rebecca. Fai umala le mea nana sau Rebecca whainu ia i le au na whainu makamela tātou skipi tātou tala. O le vaenga pito i sili lavo de tāua. Le lola wo o mai lo i le whai upu lea uma na tupu le tala whai tau o le tala o le mana i o le tala pe mam lama pa lo tano skipi mo le tātou a fiafi mo le tātou o mo le tātou o mai lo le whai upu lea. O le whai upu la leo te mana o ia te oi le mawai le atalo tau vali e tunga. Na sau le anganga pa ia. Na sau e ta pena le e ka le sia. A wā le whato a whaiawa. I le teimi nei le lalo langi. Ia tātou le e ka le sia. Tātou te le waha aia Yesu. Tātou te le ilo fo Yesu. O ia o le alo. O le e ka le sia o le mana mea le a Yesu. O le au na lana sau le lalo langi le anganga pa ia, o ia le na sau ea, e moli mau i le atali, mana tua oi, tasi ale tangata i, e sau la le au na wha matala i le afo, ia Rebecca, e le ilo e Rebecca, e le iwa ai Rebecca ia isa ako. E le ilo e Rebecca pe wha pe i wingo isa ako, pe wha pe i le matai, e le malama i Rebecca, ai ilo e le au na. Na ole au na la, na te iloa le tali. Ole au na foi, o ia la ia mea alofa. O ia la ia mea alofa. Ile, te whai upure nunga i te mana e whai tau atu. Wha mai, ole nei foi, ole nei foi, tau te tau mai, pe tau te alofa atu wha maoni lo matai, ai wha pe mai a whai upu. Ok, hesi te imin tātou to su elo whai upu na ai ona ir foi upuna i lunga foi mai watango ai ile au na ave uma me alofa wa ave le a rio male a ro wa fa ofu ai Rebecca na ta pena ai sa ta pena ele au na ia le mana mea na mai mo meo au ro ma a rio o mea alofa ia na sau male mai foi male au na sau ta pena tu ai le ia fato anoftani le ekalesia o le ata na o le anganga pa ia na sau le anganga pa ia e ta pena le ekalesia ma faasino mai ate tātou ma o tātou ma tau mai a tātou le alo fo mai o ia sau e moli mau i le alo e le ima sisi o tātou na vaaya Yesu pena i loa Yesu. Some of us, you might be in your spiritual walk, you have an encounter with the Lord, you see Jesus in the Spirit. Praise God, e pēwhai ua tupu nā mea ia te oi. Aru toa tele, tātou tele i loa uma winga o Yesu, mawhaenga o Yesu, e sau la le anganga pa ia. O ia le sau e whamatala mai ia te oi, le anganga o ia le afo, le atari. O ia fo i lai mamla le atari. E le mamla mai, o e le mamla mai au. E le fo i la se mamla mai. Na o le anganga pa ia, o le tā ua na o sau le anganga pa ia. O na whai mai la i le afo, e le whai upo o na whafo mai. Ua te pā e fo i Rebecca o le ala wo. Le loa loa ia le au ona ma Rebecca la o i le i la foi fa filo ia il fatto a faiava le la watu le kalesia o lo watu ia le au ona ma Rebecca e o lo fai upule fa mai lai wa te pa e fo i Rebecca wana i lo atu ia isa ako ona alui fo lea o ia i le kamela a wana ia fesili atu i le au ona o aile nā tangata, le sa vali mai le whanua e whaafeta ia te i tātou. Na tali mai fo i le au auna, o loo matai ia. O na tango ai lea o ia i le ufi mata, maufi i fo ai ia te ia. Maufi i fo ai ia te ia. Amen. Fo mai ua te paifo, e ile aso e tātou te whamai tātou te wa aia tuai, wa sau o Yesu iau. Amen. E sau Yesu iau e whaafeta ia te tātou. Amen. O le anganga pa ia la.
O ia lena sau e tapena le ekalesia, tapena oe, tapena au. Ina ia sau le fato afa iava, e tātou te hoatu o whamaia, o le ekalesia le aiso na pona, e le aiso na manumi, e le iloa e Rebeka isa ako, a iloa e le au auna, e te le iloa Yesu. Be honest, e te le iloa Yesu, a iloa e le anganga pa ia Yesu. O ia o le auna, o ia o le atua, o ia o persona o le atua, na saula e ta pena oe, ina ia o le teimi e te sau o Yesu, o lau e lava sauni. Amen. E ese la le ta u o le ngaruenga le nganga pa ia, ona, o le vahenga le la tato voi nei, o te iloe, o lele o le teimi o le tato tanoanga, e muli as tanoa le tusi e whalinga, ai ese le ta u o le saula nganga pa ia, ona o le teimi le nei, ala no fia ta u o le vahenga ne, ona o tele nisi wa message to me te out second coming of Jesus, po le ale teimi sa u Yesu, o kele ilo, ma Yesu nga kele ilo foi. O ila la ilo, o kele ilo foi, ai tato wo le fionga pa ia, ale atua, ona ese le ta u o le nganga pa ia, fo mai le tala mo tuan tatou faita o matala Yesu e fio mai lo na nganga e sau e fa va vau lo na nganga e tatou e sau la nganga le tu no fo ya te oi e fa va vau le le yai le nganga pa ye te oi le tu ese nganga pa a o fo la na alu le na na alu le nganga pa ye e tatou te ho fa ta simba nganga pa ye e le mafaina to eve se le nganga pa ia mai le ekalesia so ye te un mera lo mafo fau tono le fiong pa ia le tua i tu tonu la ole o le tusi ale mua a Tesalonia. Mua Tesalonia lo mta upu e wha. O i le wasa o Yesu e vatu le ekalesia. Mta upu e wha. Fai upu sumar fitu. E tatu tifita ia ilungo au. O i la. Fai upu e sumar fitu. Ia fai tamu fai upu sumar leono. Sumar fitu fo mai. A wā e a fio ifo mai le langi le ali i lava. Ma le alanga. Ma le leo le angelu sili, ma le pū ale atua, e mua foi ona toe tutu mai o e uaoti o ia ke riso. Fo mai mua toe tutu mai o e uaoti o ia ke riso. Fo mai e sau Yesu, mai le langi. Fo mai ona sau le angelu, ma le angelu sili, ma le pū ale atua, e mua foi ona toe tutu mai o e oti o ia ke riso, o la tau no e oti o la ia ke riso. E le whaapio i lato o e oti, o la ilo loku i loku. O lato o e oti, o la ia ke riso, they are in Christ. In Christ, mantua, in Christ, esel tahua. Tātou o tino ke riso i lato o e oti o ia ke riso. Fumere whaipusuru fitu, o na whaafua se i lea. O na ave ina e o tātou o e ola. Matutoi o lea, o si tianga la lea, po le rapture la lea, whaatasi ma i lātou i ao, ina ia whetai ia i ma lea li i le vani monimo, o na tātou whaatasi pea lava lea ma lea li. O le upu lea whaatasi pea, for mai forever. Sau rola ia a vatu tātou o le mana mea, vatu rola i o tātou whetai ia i ma Yesu i le ao. I le mana mea la lea li. Amen. Lea lau ave le ekalesia le atua, le ekalesia lo te whai atu ia te oi, e leo se denomination. It's not talking about e whakasa, kakoliko, mamonga, po 7 days, po e leo tala noi le ekalesia na. No, o lai tala noi le tino le ekalesia, o la tou o ia ke riso, for them in Christ. O la tou enta lia Yesu a vea mali ima whaaola, o la tou o ena au auna, i le atua. Amen. O i lava le la introduce to ai se te mi tatu ta no tu se faalinga ma telo me tu se faalinga a we malama tu vainga ia e mua la si tianga le ekalesia me le tauna e loa e mua si itia le ekalesia fato atu tupu fainga tale ia mo meo le te fai tau tu mata upu le pist ia po le manu fe ai ele o le e afo e mua ave le ekalesia va ese le ekalesia fato atu tupu lo me na Miana mo je tonu fitu tau sanga tu sa femertala tu spa ie peyo le taimi o noa o to lo o mar taimi o noa o le taimi le sa fa pe na tango le tu sa unia le va ai la ve ia noa fa pe na fo ila le taimi le o le taimi le tango ile Yesu avela na mana mea e la ve ai mai ile to sa o le tua e le fa pe sa o le tua fa ilo na to sa fa si to malana e kalesia ele polonga le ekalesia Yesu ele fa polonga ina e mua ve ese le ekalesia fa to a ola i le second coming of Jesus
Amen. E mua avele ka o saunga mua la Yesu o le rapture la taua e saula Yesu o si tianga le ave Yesu lana e kalesia o le wala ve ai e se atu e kalesia mai te mi popuanga tato wor tu sia le lua Tesalonia. Hallelujah. Sono le lua Tesalonia. O lona mata upu e lua Tesalonia mata upu e lua. Fa upe ono mar fitu fai tau tu fo mai o le nei foi wo o to ilo le mea o lo fa ala lave ina ia fa alia mai o ia iona lavaso mai lo fa upe fitu fo mai a wa o lo nga lue nei lava le mea lilo alea mioleanga na ona se ia ave eseina le o fa lave te fai tau atu fa mai le fle fa upe fitu fo mai a wa o lo nga lue nei lava le mea leanga le mea lilo alea mio leanga na ona se ia ave esea le o fa lave ona fa alia mai loa le o le wa mio leanga fato a fa ali mai ya fato a tupu ape ali mai le beast ma le mark of the beast ma temina ino wa ave esele e kalesia ale tua le e kalesia la le ele ise pona le ise minumi. Amen. E iai la tangata e whaolaina. E tangata e whaolaina. E le avea il si tianga ia. La tau enta dia Yesu. A e le olae. E le ola i le ola whapa iaina. E le avea la si tianga lea. Ona olae fo i tuto e whaitau o tutua tu se whaalinga. E se teimi tatu tanu noai. Fo mai le tala tu spa ia. Fo mai o le au pa ia na. E sau le pist. Manu malo i tangata na. E sau. Tu se sau e lua la tari. A whaite le alu si tianga mua. Si tianga le kale si. Le se pona le se manu minumi. E la vea la oi vaenga e lua. O lauta lia o le pist. Po le whailonga o le manu ai. Po o lea. Po le oti. Fo mai le tala tu spa ia. A whai te le tali e ina. A e oti mo le li. Oti mo le li. E ke sao la malo le atua. Ai makua e ki ngā inga ia. Who knows? A whai le mana o Yesu. Mena e leina matua i tā ua tu spa ia fo mai. Now is the time of salvation. Now. This time. O le taimi le nei. O le taimi tonu lava le nei le te nofo mai me mata. This is the time to receive Jesus as Lord and Savior and live for God. Ia e alu si tianga mua. Awana ila vea oe ono na fu ita ui tua fo mai. Na ita ui tua il faalinga. Le toi tutu mai faalua. E ele si tianga mua. E ele toi tutu mai faalua. The second rapture. O le si tianga la na faalua o lea. O ila tau ia le toi. Mo ila tau la ia le toi le toi tutu mai ile umai o le afeta usanga o le nofo tupu o Yesu. Ito tonu na o tusi e esel tahu o tusi ia. Amen. O te loa maton tau whainga tāta tō mta upu You know, for some people, you guys all right? You know, o inga kaungi ngefu re channel, I know some of these things, it's too deep. Pe o ni vaenga fu e whaisina ma mawha i le tala noa. Pa e se le tahua. E mua la avele si tianga pe avele e kale si a le tua. Ia uia mea na ala i ono o tau le ango tele e tala noa i mo mark of the beast ma tūranga nei. Because I really want to save people first. Ina ia mawhai ono i le si tianga mua. Ini yo ese le teimi lea, ai le tupu whainga tā. I tutono le fitu tau sanga le tupu whainga tā te mo tutono le prophecy Daniel, o matatu tala noa sa teimi. E fitu tau sanga teimi tutu poi mea ia, lai tā ua le te amata tuai ia. O lala e tupu le taua i le langi le teimi le nei. O lai tupu le taua, i tutono le tusi na inisi o la tau fia mamlama i tutono le tusi whaalinga sifuruma lua na i le taua Mikaele. O lala i le taua lai wha le teimi nei. E tongi mai lo le li o le langi whaia inga le langi. Whaia inga lo mantua to e tolu langi na whaia le tua, o le langi o le tua, o le langi o angelu, ia malau langi o tangata, mele ele spirit Tu sala e whaia inga lo inati polo tongi mai lo i lalo. Le lo lai sau i lo, le lo lai e il mafua ila le fitu tau sanga na. Na lai sau wai, teimi la nao tribulation po teimi whainga tāla na, lai ta ua tu se tanielu, ta ua numu tu se whaalinga. Awa ave ese nao le mana mea ale atua. Foi mai, o le ua leva nga fia whaalia, le o leanga, ai whainga tā, foi mai na ona se ia ave ese ina le o whaalave. Se ilonga eva ese le ekalesia, lai whaalave le prokalamia le atua. Pe no fai atu awane e maua luma i lo tadia ino Yesu ai e ola i le lalolangi nei e fa pe te alu si tianga e te saola pe e te la vea la i le vaenga lona lua
Ono le ekalesia Yesu le sau e vatu. O lana mana mea, e le aise pona, le aise manumi. O le tangata fo ile lo sala mo monia, talia Yesu ave mali infaola, e ola mo Yesu, e tu ina atu lona tino o le taulanga e pa ia mamali, a o ina tautala e represent ne atua. O le tangata e faa maua lalo i lumo le atua, o le tangata e ola i le upua le atua. O le tangata la le na, o le ekalesia le na, e le ise pona le ise manumi. E po na pe a fai o le ola le fetanga, e le avea la titianga. Ai la vea la i vaenga whanua na. E sao lava la le anganga. Ai le ta ua la o lea. O le mana mea. O le mea la na e leina sau Yesu. E a vatu la na mana mea. A vatu. E se atu. E le mana o Yesu. Ono o Yesu e alofa mantua. Fo ma lefa atu sa le alofa o Yesu. I le e kalesia le alofa. O le tamalo i lon toa lua. Peo hau. O lo alofa i lo toa lua. O te le mana o e tupu se taua. Ala iei o lo toa lua. Amen. O te alofa i lo to lua. Me na le ino mana ese melo to lua. O le mana ia. I to tonu o taua. Taua lalangi. So se te mi lava si taua ile si atunu, ile si atunu. E ele me mua fai atunu. Au to ona su etala anga o taua lalangi. E mua to e fa afo ile ama pasa o le atunu. Fa te inga o Amerika. A fa o Amerika, a fa o am pasa o Amerika le to tonu Rusia, Russia. Aile i tau Amerika ma Russia. E mua vala au e Russia. E mua to e fa foi le ama pasa America le tono Russia. I oi America. Remember the Bible says we are ambassador of Christ. Amen. Ai le i fai ala le tau ale atua, sau le atua, tau le tau ala langi, e sau e fa masino le lalo langi, e ave ese le atua ala na mana mea. Amen. E ave ese le ambasa. E la vea i ese mai oe mahau, fato atu tupu lo fainga tamati ngā, ma mei e mai ufia ai, o le mea na, the rapture, le iloa la tātou te me tupu mea na. That can happen tonight. Or tomorrow. Po, anytime. For me, sau pio ngoi. For me, o le taimi na. I to tonu la tu singa tu spa ia. O le rapture, o le mea e fa mai tala paulo. E fa fose ia. Pe o le emo le mata. E kango emo lo maka vai. Ke ia le kupu. All of a sudden, Ke, ai fa me o sau fa alua Yesu. E loa umatu e mata sau o Yesu. Fo mai o lai sau, ne la tatu o tatano e sau la Yesu le taimina, e o mai lau sau fo mai sau ma le pelu o lona fonga. Sau fa masino la lang second coming. Fatu tupu la second coming of Jesus after the 7 years. Fatu sau e lo la Yesu ina. Le lo lai sau lo Yesu no fo mo le afe tau sanga. Ma tatu spa ia sau wa Yesu se tatano e la kwa fa sau no fo mo le afe tau sanga i le la lang e no fo tupu fa atasi. Le tatu o anyways. Amen, you guys all right? Am I going too fast for some of you? O le saunga mo Yesu le tata ua whelo a iau. O le saunga la leo Yesu le sau e avatu le e kalesia. La vea ia turana e kalesia. Amen. Just keep that in your mind. Ona tutupu lola i o whingata, i o pisto, i o mea umana si isi teimi tātou ule te tala nam taupu. Ai, o mea umalavara na e tutupu tono le whitou sangana. O le toe saunga wha lua la o Yesu. Whamero le tala tu spaya. Ia tātou oi, tu elau tu si le whaalinga. Nam taupu suma leiva. O le ese senga leo le si itianga. Ma le toe sau o Yesu, le na sau Yesu, ave lana mana mea, sau, na sau avatu tātou le langi, tātou wolo le langi, ngā luenga na le ngā paia, ta pena oe ina ia tātou woe whaafiloa, ia sau whaia wā, o laua, o ready oe. Ele ave le ngā paia se si o lai whaita anga, mo lai le anga sala, mo le milene, e ave le e kalesi le eise pona, le eise manumi. You know, a lot of people say once you save, you save. Just be careful with that. You know, we all know. So i tatu wola le ola whaapa ina, amen. So wola le tusilia, o le ese senga le, o le saunga whaalua la leo Yesu. Le la tatu whaitau atu i wha mai le whai upo e ono, ana is full wha, wha mai. Wa o whaalongo foi, e peisea I o le leo le moto tangata e toa tele, e peisea I o le taalili o vai e tele, e peisea I o le taalili foi o whai titili te tele. Wa whaapea atu, aleluia. Awa, wa whai matupu lea lii, lea tua e ona le mahalosi umalava. Ia tātou fia ma oli matutu watu, le vi inga ia te ia, awa uo o mai le tau sama anga le tamai maa moe, o lo whai whapoiponga ka kou ma lea lii whaola, le whai langia mai o lona whale tua, foi ua saunia o ia e ia.
la tala no ile mana mea Yesu le fale tu o Yesu le tala no ile tu falanga su fa pe valu fo mai o tu ina tu fo ia te ina ia ofu o ia ile ia vai e mama le pupula awa o le ia vai o le amio tonu lea o le au pa ia ua fai mai foi o ia te au ile tusi amu ia ua tala ina ile tausama anga o le tama i moe ua fai mai foi o ia te au o afionga moni ia le atua i to tonu o le tusi lea o le tala no ile e kalesia mantu o to ele fapui pongo le ainga tama i moe le e kalesia la lea lea la ua tapena le na vatu le ekalesia lea lola utala noa i le mataha upu lea o mai o second coming la le o Yesu lea la e sau Yesu e te toi ti e me mo o lana fa martala tuspa ia martala ai fa tuspa ia e sau Yesu te me to sau Yesu man tua o to fa lo fa poiponga fa mai tatu te mafuta mai Yesu e fa vavau o fea lava la le mea lo Yesu e ma avela na mana mea ele to te Yesu ma na mana mea na la via ia tula na mana me i taimi o whaingata, tutupu lo whaingata. Sau e ma le pistu, ma le venga umana, o le toi saunga lau Yesu le sau e, le aloa la tatu whaitau whai upule sumatasi wha mai. No o ilo atu, second coming la le o Yesu wha mai, no o ilo atu fo i le langi, wava noa, whauta fo i, o le solo whanua sina, o le ti e ai fo i ua ingoa ia o le whaamaoni, ma le moni, o le ami o tonu fo i, na te whaamasino ai, ma tau wai le taua. Ua pei o le mumu o le afi o na fofonga ua ilo na ao fo i le pale ali i e tele ua ia te ia le suafa ua tuusia e le iloa e se tasi wana o ia lava ua ofu fo o ia i le ofu ua fufui i le toto ua faa suafaina o ia o le loko ua le atua tano ia Yesu fo mai o au foi o le langi ua muli atu ia te ia i lunga o le sort whanua sina ua o ofu i latou i le ia vavae sina ma le mama lai tara no i le ekalesia lai muli mai tu o le sort whanua foi mai ua alu atu foi le pelu ma aina i lona fofonga sau Yesu e whaamasino lalangi a lai muli mai ei tua lana mana mea pe no fai atu o le saunga mua Yesu na sau e la vea i oi o le saunga lona lua Yesu sau e whaamasino lalolangi a sau la lei o le saunga la le Yesu le sau lono fo tupu mo le afe tausanga i le lalolangi amen sau no fo tupu tutono le afe tausanga i le lalolangi a la la te sau i mo oi la ta u tono tu spaia tu sa la o le me pito i silio na taua o lo walu i le si tianga mua mena le yona tau o le ngalu wenga umala le na le nganga pa ia le lalangi le taimi nei na sau le nganga pa ia ta pena oi ina ia o mai le taimi o le li i sau le li e vatula na mana mea fo mai la i o le mana mea le tu fo mai e no fo tupu fai oi ma tupu mo staulanga amen o le ekalesia la e ese le tau o le ekalesia le tu tonu ese o le te mirana a o ina toi fo ile toi ya Israel o le toi isa va no ta tonu ese mela na ile ina ta ua from le fa malosia le o nga just pa ia now is a time of salvation now for me sa ili o ia manu o maua now mela na ia te au e mo i ta ua te lo mata upu ile i tonu ile fo isi mata upu mo ta to in ta to iloa ia au ni ngalo ia ti ta to ese le ta ua o le ta to o tātou i le ola whaapa ia ina, ma le ola tupu ia ke riso, ma le ola whaapa, ola mama, a veo le e kālesia, le eise pona, le eise manumi, numbi ono whai atu, e leo tala noa se denomination, e leo tala noa i le Kevin Life Ministry, po tala noa, le ei, o lai tala noa i le tino a to ke riso le laulangi, thea lava tafani, tangata o lai ola whaapa ia ina, ola mo le li, o tangata nai ave Yesu, i lana saunga mua, o nā lai te va, o ila tangata na tutoe le laulangi, tangata la tadia Yesu o i latou la le foi mai e latou te lea tadia inga le maka la fa mai tantu spa ia fasioti pe ale tadia ina pe ia fa mai tantu spa ia a fai ko ke onu o fe oti fa pena fe oti mo leli FC me ta o sao la ta o tu spa ia au pa ia e sao fo ila ai le la vera la tu va nga mo amen hallelujah so ole ese la ta o afoi o vaenga leo le tāua nga luenga le nganga pa ia na sau ile nganga pa ia e tā pena i tāua o mea lofa umalavala mo i la tau e wha maulalo mau tu pa ia a e fia iloa
le ngā luenga le nganga pa iolo o whaia te oi. Su ele korinito, mua korinito no mta upu e lua. A mata ia, whai taunu mta upu atoa, na e tala no ai. Whai mai o mea lilo ele i loa ni talinga, ele i whaalongo i talinga pena i loa e mata le fina ngalo o lea tua. Whai mai e whai loa mai le nganga pa ia. Wa umala mea lilo e whaatatau le alo o lea tua. E whai loa uma mai le nganga pa ia ia te oi. O le anganga o le poto ma le malama ia ia te oifa mai ia. Me le tala tusipa ia awani o tau o nai le waina a ia o tau a whaatumuina o tau e le anganga pa ia. Me awani o tau o nai le waina a ia whaatumuina ia ia te o tau umare tumu ato o toa o le anganga o le tua. Amen. Ia tupulo tātou wola whale anganga pēno o tā ua nisio teimi awani o tātou ngata i le sala mo i le sā tauro. You know, sala mo nei o le mea sala mo ni to sala mo tai au ko te loa aso la masa no walu ave kuia masa no le fale le mato pule fo le mato pule ma ngai yo fale le pule ka se fale pa la ngi se fai ni talu pe tolu tau sanga talu no o walu le fale le pa la ngi le ese lo vai ese le mama ni tale fale i te mi uma ese le mana ia awe foi fale wo walu ai fale ya tau ia fale ta niso ainga Samoa ke vai o le ngasu ia e ka penga kaiao ai ngasu la fiafi ka penga le siaso o pe fa pena fo ila le olanga fa Samoa i tu langa fa le anga le olanga to telo tangata e pe fie sala mo pe fie fulu e afu e ke u mea e ke mi uma ele tama fa e maintain le mamao se maintain mi uma pe fie ala ko ka penga fale ku se ka penga kaiao ko ka penga la fiafi ka penga kaiao ko ka penga la fiafi ele tama fa e maintain le mamao se mea e pe fa pena for tato wola fa le nganga pe tato te le tama fa e maintain o tato wola mama i lu moleli pe ka ke fie ka ke fa ko ese ke mi umma fa ko ese ngi fa ko ese kaiao fa ko ese kala kaiao tu se le o tupu ala tato we are still in that level of repentance but there is a day of the Holy Spirit. For me tatu te o le aso le nganga pa ia whaatu muina i tātou. Li lingi fwailo na nganga. O le nganga la na o le atua. Ese luta li o Yesu, mo o le nganga pa ia, papatiso ina o le nganga pa ia, o na whaatu muina le o le nganga pa ia. Amen. Lala ua ta pena o le nganga pa ia. Te lola uno ta inga. Ia sau Yesu, to a tele ni seo, I want to preach the word of God so that many people are like, boy, I love a tangata. I'm fine or si tianga mua. I want to ya afia ile vaenga lona lua. But pretty much, according to history, o te loa, ele o toi mamau. Tu sa fo i mam tu langa o yai mei tu tupu te mi nei i prophecy o tu spa ia te va ai. Ele o toi mamau ai sa Yesu e vatulana e kalesia lave ha ia tulana e kalesia. Therefore, what we vesi the 5G. Amen. Telo mei tu por te mi nei la wo vesi te mi nei ole o mai te mi fainga ta ole coronavirus lo we nei la wo su fo e si o vainga na tom fai le tube mo tu langa na la scan so the next 5 years wo mo se me fai na me hey I am not prophesying but I'm just preaching on upper to see for my ta pen I so se time but according to the season le wo ta to vai to nei it can be tonight or tomorrow, next year, 5 years, or 20 years, who knows? But as long as you're ready. Ola le ola fa pa ina. Ola le ola fo le tu ina atu lo tino. Mena no fa ya tu ai o le nganga. Fa folo ma fau. Ye tu ina atu lo tino le taulanga pa ia mama ali le tua. O le tangata a toa le nai sau le tua avatu. Sau Yesu were ready. For mai ia awana i taulanga ina se vaenga o vaenga yoi. Awana i sau Yesu fa naulo wanganga. Alaea tu ailo mafau. Na te mafau waila tu ana. Au foi ni sau Yesu o lai fa ngalo tino le au penga le sala. Ele o la manu minumi. Ele avea la il sitianga mua. O le ekalesia mama Yesu le sa vatu. O le ekalesia yes. No one is perfect, but the Holy Spirit for me o ia na te fa atoa ina. Ele atoa tato ai fa atoa e lona alofa tu noa lona nganga. Amen. Thank God. E possible. Tato uma oe mau. E tate o ile le ola ta o si tianga mua. Amen. I ele tua. So
A faila e te fia maua mea alofa le nganga pa ia, e te maua mea alofa le nganga pa ia tono le mua mua korinito, mta upus fulua, pe a fai te fia faitaua, pe fa pe I mea alofa le nganga pa ia. A matal temi nei, ona e fa masani le nganga pa ia. O ia o le persona, o ia o Yesu lolang. O le nganga o le atua. A fai te fia maua fua o le nganga, fua o le nganga, tu se kalatia 5, fai upe lua, ma fai upe lua tonu. A kalatia 5, fai upe lua na lua tonu, ia na ili fua o le nganga. A faila e te fia I loa fo il tūlanga o lo I le tatalo a Paulo, e se le mana I o tatalo le a Paulo. La e tatalo I Paulo tu se Efeso. Efeso e mua, fai upe fitu ma le suval suiva. Na e tatalo ia I foi. Ia Paulo I le e kale si Efeso fo mai ia a fio I fo le anganga o le atua ia I le poto e vatu faalinga o le anganga le na o la e tala noa Paulo le e kale si o faa o la ina e fa mai ia tatalo I le anganga o le a le si vaenga o le anganga o le atua po le si anganga I fitu o le anganga o le atua o le anganga o le poto ia I le faalinga e tatala o tau mata I o tau va ai mea lilo le fionga le atua e le ia la se si e mawhaina I loa le fionga pa ia le atua pe au noa ma le anganga o le atua. Amen. Ia te tātou le tumu atoa o lo nā nganga. Amen. Ia whaapeo o nā. Ia te oi. O le tā ua lao nisi nao vaenga na e peo no utala noa tua ina ia mawhai o nā. Whaamalama mo tātou I loa ia wa o te lo teimi. I le tātou savalinga. E tātou te ola confuse. E tātou te confuse po le ale teimi e tupu ai le mea, le ale mea, ia mau telefoni mau mea o tupu. Tātou te le ilo po le ale sa onga. But let me tell you something. The Holy Spirit, it's in you. He's the one that preparing you. Le tapena o le nganga pa ia. Faatanga la oe. E se isui mai o le nganga pa ia. For mai la ia o fai upertus pa ia. For mai the spirit of a man is a candle of the Lord, searching all the inward parts. For mai o lo wanganga o le la mepa le ale atua e na te sa ilia mea lilo uma o a uma mea pongisana I tonu o oe e whaamala malama ume lo wanganga. So give time to feed your spirit. Tu se teimi lo wanganga e whawhanga I lo wanganga I le atua se I o ia whaamala malama uma vaenga o tonu o oe. For mai lo le tala tu spa ia o lo wanganga o le la mepa le atua o I nā life so o ta ia I le atua. E connect with your spirit. Ona whawhanga, so it change you from the inside out. Ai o lesi vaenga tāua le pēno o vaenga fo tūlanga o le anganga, e tāua le whawhana o le anganga, ma ia whaafauina lo ma whawhau le upo le atua, and the Bible says, cast down all arguments against the will of God. O le alava, e se tasiu tangata o talnoto le afu le upo tu spa, ia efa mai e te au. Some people, they believe the word of a song instead of the word of God. Some people, e tali tonu le upu le fai pisinisi, na ilo le upu le atua. Te lofa matala tu spa ia ile teimi e tupu ai le poto, fa me e o fai la haunga wa tupu lo lato poto, wa tupu lo lato ai le se matau ile atua. Amen. E ta ua le tupu o le poto ma mea umalava ai matala ai foi tu se fai la unga aua na ingalo le mea tasi e ta ua o le ava I le atua the fear of God. Yo tato, yes, God loves us, but please ia tato le anganga o le matau I le atua sa ili lai le fionga le atua ina ia e moa le tumu ato toa na umolo batua upertus pa ia the scripture that le umo show ina te auto e tasi le nganga pa ia ai fitu ona nganga for maila ia o Yesu na ia le tumu ato le nganga o le atua. Amen. So fa manuia le atua ya te oe a fai te le Italia ina Yesu a vea male im faola pe no fai atu ta pena fa fowina lo tangata ina ia mafai ona e le ngata te Italia Yesu e fa fowina lo tangata ile a foi ile ia sau Yesu. Man, I really love you. Man, Jesus loves you. Man, o te mana o e alu ile si tianga mua o le ekalesia. Man, ai te loa le mena o nofo le siaso o nofo o vili lo tina o tala noi lo to lua. I check on my families, my friends. I tell them like, hey man, mom, o vili lo tina o feku, prepare yourself, you know, ta pena ia lo nis. I don't te le mana o te alu ai tu lo tina mo lo nis o lo sister tangata lo wainga. Te le mana o te alu ai tu ula to. Te mana o lo te talo ile atua, yo walu ma ave lo wainga. La te o mai ile atua ave o ai tu lo whanau. E whea ngai ma puapua ngā.
o te leo tau whaafefe. No, it's in the scripture. That's why the Holy Spirit's in the world, preparing us. For maina saule au nei ta pena Rebecca, a wā isa ako. Ele malama Rebecca ile ya isa ako. Ai malama ile au na. Fa pena fo ile ato le nganga pa ia. Na saule nganga pa ia ta pena le kalesia. A wā le fato a faiava. Ele malama le kalesia fato a faiava. Paule tangata na te loa le au wala I oile il fato a faiava. Ole anganga pa ia. Tasia ele loa Rebecca le ala ya isa ako. Ai loa ele au na. Fa pena fu oi ma ta te le loa le ala ile manuia na o le nganga pa ia. So now the Holy Spirit, he is the chief director of our lives. Ta tu te ala I for the tai au o le nganga pa ia o le atua e tai ia te oi tai fumela ia o fa na o le atua e tai ina ila tobu ele nganga o le atua. Amen. O le tatalo o Yesu o le mea alofa le atua laulangi o le anganga pa ia o le mea alofa le atua I le ekalesia. Fato a e maua le anganga pa ia pe a e talia Yesu e vea mali I mawhaaola I lo soifua. A whaiwe fia talia ina Yesu e vea mali I mawhaaola fia whaafowina lau maftanga I le li. O le au whaia tatalo le whaoltanga ma le tatalo e whaafowina I lau maftanga ma le li I whaapiona whaisesi amatanga fau. Amen. Every day is a brand new day. Amen. Tātou tatalo. Whate tai mai upu tatalo nei te talia Yesu a vea mali I mwhaola. Le tuolo mātou tamā. Wa o whaalongo I lau upu. Wa o langona I lau loto. Wa o iloa. E tā ua wa fionga uma. O le misiona lo wanganga pa ia. O ia o le atua. O ia o le isi persona. O loo moli mau mai lo nei anganga I le nei a fiafi. O te wha mawalalo I o luma tamā. O te aluatu ia te oe mo loto mawalalo. O te whaato ese atu ia te oe tusa maanga sala uma na o whaia I le tuanai. Ai o te avele nei a fiafi. O te whaamawalalo I o luma peona e whetalai. E te le tulia seisi aluatu ia te oe. Ao le nei a fiafi au whaalongo I lau upu. O te fiatalia Yesu. E a vea maalii ma whaaola I lo nei ola. O te talitonu I lo loto. Ua e toi whaatuina mai o ia mai ne ye uoti. O te tautino fo I lo ngutu. Ua e toi whaatuina o ia o loo soifua. O loo la pea o ia e o I le whaavavau. O ia o lo mātou a lii ma lo mātou whaola. Whaafetai tamā ono le suafo o Yesu. Tamā o te wala aua tu fo ia te oe. E le nei fo I tu la. Se I whaafowina o mātou wala. Whaafowina o mātou mawhauwhau. Ngā lue mai oi lau e kalesia. Lau whanau o whaafonga mai. Se I whaafowina o lātou mawhauwhau o lātou loto. Se I ngā lue ai o e tamā. Louanganga pa ia. Aua nei e tu ulafua ia I mātou. E te tatalo I le ngā luenga louanganga pa ia. Se I e tala noa. Se I e a oa I ma whaatonu I mātou. Ia ola I mātou I le ola mamā I o luma. Le ola e te fia mai. Ia saule fato a whaiava. Wa umona tāpena ina I mātou I le a rio ma le aulo ma mea alofa mai le atua. Wa wha mea alofa ina haile e kalesia. Mo le mana mea. Ma le tausa maanga le tamai ma moe. Tama mātou te le fia misia. Le si tianga mua wa umona e tāpena ina. Le mafua anga wala ina I le anganga pa ia I le nei lalo langi. Tama, fe soani mai oe ia te I mātou. Tama, ono le suafo o Yesu. Wa mātou wole mamala aua tuai le suafo Yesu Keriso. Amene ma amene. Via le tua le nei a fiafi a whaina e whaia le tatalo le whao le tanga. Ioi, mafuta mai lungo tātou Bible study. You know, ole tūlanga le Bible study. E pei o lou. O le launga, o te whaatu sanga le tangata e oso konga ka avale o kango avi. A ono launga, tu e pei ala ke oso konga ka avale o avea, tu se paulo mea lai whai. Ngā lo mata vo le maa ngai ama sa vilio le ea. Mai, oh, that's a nice place. Pea walu solo ke avea ka avale ala ko ke maka pea ono launga atu. A ho o lola no utango e whai tu se meta o se awa ongo tu spa ia pe titul tu spa ia. Which mean, o lau tātou sa avari vati. Amen. Kuso la usa vali foi oi. Kuso kako sa vali uma. Ai ese la le mana yo lo usa vali. O le tele yo me te lo ai lo usa valinga. Na, o tele yo me tele mo i lauva ai le te mine te aluai. E te mo i lo usa valinga te mine e mana ya la it's observing a lot of things.
tele yo mea ai ole awa onga fu e sel taua ono lai te va aia to lai tono tu spaia ono tele o teimi ala unga tangata e tala no atu ona lai e yei male puse pe ole mea ai wa umanga kuka no vatu ya te oe e tau sami loa but teaching it's like wo tango vatu lang yangi a vatu mem fasino te oe ono o tele o teimi e te lua le ele yei to tono lo fale fai la unga teimi uma amen ai mana o mea oe le upu. So that's why you need to build your relationship with the Word of God, not with the preacher. Because if you go through trials, the preacher's not there, but the Word is there. That's why it's ole upu e fai tau foi tonu tu spaia. O le telo te mea watu Yesu ele e se fatu tua. If there's no faith, the Bible says Jesus teach the Word. Tango leo Yesu ole upu ina ia tupu le fatu tua o tangata. Amen. E ta ua le o mera le o so le ala pe no fai atu o le te fasino ina matu mau tu spaia matu ina atu yo to luma ye ya te o to le tumu ato o to lo tato tu ya te o to le nganga o le poto ma le nganga o le faalinga ia ma fai no to mala malama ila na fionga fa manuia le tu le nei fiafi ye o tato vaenga lona luar na tato blokalame la fa pe fo ona upload i lungo o tato upload i lungo o le tātou YouTube, le tātou onga le nei whaatasi martelo a onga mo i lātou wolo whaapeon fia mafuta mai lungo le tātou YouTube, whaonga ia lātou Smart TV, whamanuia le tu ia te oe Samoa, whaaftai fo il whaavano ina, o le nei taimi le tātou a onga, ia e vai lava le au ona, tau ma whai lava fo i e, sa ili ma tohe fo i e, tohe su e le fionga pa ia le atua, ia wā fo i sau tau sama anga wha le anganga le nei a fiafi, o ina oe, o ina au tu te lo le au ona. Fato a e qualify a oil au ono le upu au ona le tono tu spaia le fa liu ma le upu slave is the same word o le upu le fa liu ma le upu au ona e fa liu mai foi le upu a polonga o le slave is the same word o le upu au ona le tono tu spaia o le polonga e le nga lue au no masitawi. That is the heart te tauni ati tatu nga lue au no masitawi. O le mea fulana a whiwa o le au na le atua. It's an honor and a privilege to serve you guys. E ese le man nei o le mea le au na le atua te outou. All of man, great men of God, I'm telling you, it's an honor to serve God and serve you guys. E tu ina atu le upu a le atua a veo se wha manuianga ia te outou. So slave o le polonga e le eisona tauhi. Yeah, o le polonga e le sona tau o le polonga. So, e lua la upu lai tonu lai whaonga le au auna. Some of you guys, when you call me a servant, I look at myself as a slave. I slave for my master. I want to serve my master. Not with anything else, but I really want. Ina ia saulo matai. Wa umana tāpena hina I tātou o le tino kariso. Whamanuia le tua ia te o tau Samoa. O le tātou o onga nā nea fiafi. Whapeona tāpena hina oi tāpena lo a inga. Tāpena anytime. Ya u ia tātou tāpena ia saule wala u lia le tua I saule lona le afoi le afoi le sitianga mua tātou huo ila ia amen hamanu ia leo le tua te tātou fo I vinga I le tua le talo fai u tātou proklame nei fiafi le tua mātou tama whaaftai lau upu whaaftai lau whaunga whaaftai mo I lātou e na mafuta mai whaafetai lau wanganga pa ia na o I mwhaatonu I mātou ma whaamalama nisi o wa fionga te talo I le pa ia mana mamalu le atunu o lau whanau whaafunga mai se e whaapeona whaamanu o lātou loto te talo o lātou loto I ho I lātou I le sosia ma le matau ti o lau o fio ai meisi tapena ina I lātou wale na aso pa ia wa uma ona e tāpena hina mo I mātou fo I pelevi inga ia te oe ono le suafo o Yesu wa hole ma wala awa tuai amene ma amene ia le na o tātou bloka lame le na whaaftai tele mo le a whea fo o le Kevin Life Ministry e nei a fiafi ia wha fo I pelevi inga I le tua o tātou bloka lame na Kevin Uruiva le nei a lofa tele mo oe Samoa tātou toi wheloa I vai aso a sau mo te minei Whaasoi fuaia. Pesolo mai maunga luluina mea uma te tele
Lesami le fanua Pesolo mai maunga Luluina mea uma Utetele lengongolo lesami Otele fefeta utai O elo atua le pule ilea le sami le fanua o te malosi malu e pea tatalo O te mawhai ai mea uma Pele funga mai le vine Le mati le olive Wha umatia le la fuma moe le whanua Fia ia o ele mawhai ona sui alo una ia oe o te malosi ngalu e pea tatalo O te malosi malu e pea tatalo fina upea ua maulo uloto ia o elo atua Olo mana o te mawhai ai mea uma Olo mana o te